Jotono lamchok sau ani channel Jini Times News ding hi no no oila chiya paithe anjora na no na chukna no bani to ko channel la khung to no we na like and subscribe khe to pre video tak no Jotono lamchok sau ani channel news ding hi Jini Times News ding hi no no ami ji ten chong prince dini actually new constitution ni ungye je Ampinagar ni brouh ro Bubagra je biskang 16 February wo candidate ni bo ebong je rimo abono je Ampinagar ni brouh ro khe je ri phokok je Bubagra je rima jungla abono hamyau ye tawbran khudin chung thya thene khna nei lena tinang ro press meet khemani sa saik nari me ke hamne Sekarang poilawo media person no kabang khachama hambai mari pijau aka media through jara nai tonai takuk purono pho hambai mari pijau tinio chungro press meet khemon karon ke bose chini biska 16 tarik February yo chini election bo election no actually Ampinagar ni ungye chung boro candidate jara chini Maharashtra select khemo abono no chung support khewo ke tinio bong je brouh no pho bong sungsamo abono no chung support kenai himba chung local ni dengnai phatani dengnai chung abo samia je Maharashtra select khemo chung bono no chung jotro actually Ampinagar ni ungye chung support kheu hiya chung press meet khelai hambai aro se chastino poilawo media no hambai ke cho ro tini press meet khemo ke jini 42 actually Ampinagar ni to ye cho je Maharashtra mo bono cho support nai but pasunai cho edik sedi bonaya cho nekta tate plan lens nayo jabo nekta tate plan salen dose cho but pasunai hambai